ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, paji igezweho n'ijyanye na withdraw ya M23 mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Rubero mu rwego rw'isesengura ry'imirwanire kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amakuru ava ku isoko zizewe aragaragaza ihindagurika rikomeye ku murongo w'imbere w'urugamba mu duce twa Rubero kuwa kane ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ingabo za M23 zakoze tactical withdraw mu rwego rwa gisirikare ziva mu gace kitwa Kateku zigana mu cyerekezo cyitwa Miliki, bikakekwa ko ari mu rwego rwo gukora regrouping, kwikusanya no kongera gutegura ibitero ahazwi nk'Ikayina. Iyi ni Moavre igaragaza impinduka mu mikorere y'urugamba, aho ingabo zishobora kuba ziri gutegura indi offensive strategy, ingamba zo kugaba ibitero mu kandi gace nyuma yuko gusubira inyuma ingabo za M23 habayo icyuho ku mutekano, ibizwi nka security vacuum, byese byinjirwamo n'imitwe yitwara gisirikare ishaka gufata ubuyobozi bw'ahitwa Kateku bagashyiraho zone de controle mu gace kayobowe kari kamaze kayobowe n'inyeshyamba. Ubusizi ingabo zahise zihura n'igitero gikomeye cyagabwe n'abarwanyi ba Wazalendo bakoze counter attack ku birindiro by'izo ngabo. Mu mirwano yakurikiye Abazalendo bashoboye kunetraliza abarwanyi babiri ba AFC, barahapfiriye abandi barakomereka, bahita bakora tactical retreat mu gisirikare, bibizwi nko gusubira inyuma mu buryo bwihuse. Banyuze mu nzira imwe yarimo aba M23 bagana mu majyaruguru. Ku rundi ruhande mu duce twa Minjenje na Mpeti, umwuka mubi w'umutekano watumye abaturage benshi bafata icyemezo cyo guhunga. Raporo dufite ziragaragaza ko hafi 60% z'abaturage bakoze ibizwi nka mass displacement cyase guhunga berekeza Karembe bagamije kwirinda imirwano ishobora kuba hagati yabo, yaba hagati ya AFC ndetse n'Abazalendo bakomeje gukora patrouille muri ibi bice. Iyi ni situation igaragaza ko aka gace kari muri high intention zone, aho impande zombi zikomeje gukora force projection cyase kwagura imbaraga za gisirikare mu rwego rwo kugenzura ibice by'ingenzi. Ahanga nkuko bitangazwa kandi bigenda byemezwa naroko informa zacu zihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba, biragaragara ko urugamba ruri mu yindi ntera, aho ibikorwa bya gisirikare biri gukorwa mu buryo bwa mobile warfare, bigatuma abaturage baba mu kaga gakomeye, bagahura n'ingaruka zikomeye nkuko bigaragara. Ni mu gihe kandi roko informa zitubwira ko ukuri ni ukuwe kugeza ubu. Yego niko bimeze, ni operasiyo ubona ko Fardc isa naho ihagurukiye mu bice bitandukanye, yaba Minembwe ndetse na Uvira Plaine de Rusizi. Ubona ko ari ibintu bikomeye cyane ku ruhande rwa Fardc, umugambi wayo ukomeye. Ubona ko byanze bikunze bifite intumbero y'uko hari icyahinduka cyangwa icyageraho cyane gikomeye bijyanye n'imyiteguro ifite, kuko iyo ugeze muri Uvira kuri aya masaha ukareba uburyo pozisiyo za Fardc zimeze ndetse n'ingabo z'amahanga zirimo uburyo ziteguye imirwano, ni ikintu ubona ko Fardc yashyizemo imbaraga cyane kandi gifite icyo kivuze cyane ku ruhande rwa M23, kuko uhita ubona ko harimo ishusho ikomeye cyane y'uko kuba bakwinjira muri uwo mujyi wa Uvira ari ikintu gikomeye cyane, kandi ubona ko gishobora guteza ikibazo gikomeye bijyanye n'imyiteguro iri ku mpande zombi n'ibikoresho bafite. Ubona ko kurwanira mu mujyi utuwe n'abantu bangana gutya kandi mutoya wegeranye bijyanye n'ingabo ziri muri ibi bice, habaho cyane guhutara ku baturage ndetse no kuba haba impfu nyinshi cyane ndetse no kwangirika ku bikorwa remezo, kuko ubona ko ari ikintu buri wese yigaho ku ruhande rwa M23 ndetse na Fardc, ko haba izindi ngamba zikomeye z'uburyo bashaka ubwenge bw'intambara bwo kuba uyu mujyi wabasha gusa naho buri wari wese, yaba ari ubugumanye cyangwa uwukuwemo, yakoresha inzira zikomeye bitari imirwano ikomeye. Ubona ko hari byinshi byakwangirika cyane ugereranyije n'intwaro zikomeye ziri muri Plaine de Rusizi ndetse no muri uyu mujyi wa Uvira. Izo rero ni ibiri kwa mugeni ubundi Fardc ikomeje operasiyo ku zindi axi
Mutamaro turababwira ko ingabo za Fardc zahanganye bikomeye n'umutwe uyobowe na Thomas Lubanga mu gace kaitwa Mucaca. Reka turebe izo operation ubwo turagaruka n'ubundi tujyana no kuzindi axe tubwira ibindi biri kuba. Ni ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zahanganye bikomeye n'umutwe witwaje intwaro uyobowe na Thomas Lubanga wa CRP mu gace kaitwa Mucaca. Bikavugwa ko hari gushoboka ko uwo mutwe wakurwa muri ako gace gaherereye muri territoire ya Mambasa ahani mu ntara ya Ituri. Nkuko Fardc yabisobanuye, iryo hangana ryabaye ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano avuga ko iyo mirwano yari ikomeye cyane, aho impande zombi zahanganye mu masaha y'ijoro kugeza mu rukerera mbere yo ingabo za leta zibasha kugarura ubugenzuzi busesuye muri aka gace. Nyuma y'iyo mirwano Fardc yatangaje ko umutekano wagarutse kandi aka gace kaitwa Mucaca kagenzurwa n'ingabo za leta. Iyi ni intsinzi ivuga ko yavuye ku bufatanye n'imikoranire y'ingabo zo mu rwego rwa gisirikare muri Ituri secteur opérationnel Ituri ndetse n'izikora mu rwego rwa zukora Angra Noru zimaze igihe zikorana mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka gace. Intara Ituri imaze igihe kirekire irangwamo umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye irwanira uduce dutandukanye n'ubutunzi buri mu butaka bwa mu y'agaciro. Ibice byinshi byo muri Mambasa n'utundi duce tuyegereye bikunze kuba isibaniro ry'imirwano hagati y'imitwe itandukanye y'ingabo. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo, leta ya Kongo yashyizeho ibitero byihariye bya gisirikare birimo nko ku rwego rwa zokora bigamije kugarura amahoro no gusubiza abaturage mu byabo. Nubwo hari amakuru atandukanye avuga ko Fardc ihungabanya ubuzima bw'abaturage cyane cyane abahema, mu gihe umutwe wa CRP uvuga ko urengera abaturage, inzego za leta zikomeje guhakana ibyo birego. Nubwo hari intambwe zimaze guterwa, inzego z'umutekano zivuga ko uruhagamba rukomeje kuko umutwe ukigenzura ibice byinshi bimwe na bimwe. Fardc ivuga ko ikomeje ibikorwa byo gushakisha no kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro isigaye mu mudugudu twa Mambasa no mu bindi bice bya Ituri mu rwego rwo kugarura ituze rirambye no kurinda abaturage. Abaturage basabwe gukomeza gutanga amakuru kandi bayatangiye ku gihe kugira ngo bifashe ingabo za leta gukomeza operation ndetse n'ibindi bikorwa. Utama watujyana no kuyindax na ukatubwira ahandi uko bimeze. Yego, ni operation ziri gutegurwa cyane ku ruhande rwa M23 muri Mwenga. Ni amakuru agaragara yuko ari umugambi bafite cyane wo gusa naho binjira muri iri bice kugira ngo bagaragarize Fardc yuko isa naho nayo igira ikibazo gikomeye cyuko ibice yabiri gusatira yabishaka gusa naho ifunga amayira, kuko ubona ko ari igice cy'ingenzi cyane kandi ikoresha mu rujya n'uruza rwo kuva muri ibi bice bya Baraka werekeza za Karemi. Rero ubu buryo ubona ko M23 iri kugerageza birasa naho babubonye kare, kuko Fardc ibice yabyoherejemo ingabo nyinshi ndetse higanjemo ingabo za Ngora ziri muri ibi bice. Ubona ko iyo operation bayishyize mu kuboko kwayo kandi n'abarwanyi ubona ko bamaze gusa naho bamenyereye ibi bice, ku buryo ubona ko M23 mu buryo bwo gusa naho bakomeza kwinjira muri Mwenga bisa naho byari amabwiriza yavuye hejuru, nta kindi barenzaho. Rero ni ikintu ubona ko cyababaje cyane ariko cyateye ibyishimo ku ruhande rwa Fardc, kuko ubona ko ni ibice bakagombye kubona bahatakarije ndetse basabye imbaraga nyinshi cyane bikomeye. Ukaba ubona ko bagiye gusa naho binjira muri zenewo nta mirwano ibayeho. Rero ni ikintu kiri kwibazwaho na benshi cyane, ubona ko bafite n'amakuru menshi bari gutangaza yuko iki gice ushobora kubona ko M23 azongera gusa naho igisatira yerekezayo ibitero mu yindi minsi yose izatambuka, kuko ubona ko ari amabwiriza adasanzwe bahawe kandi bigenda bivuga mu buryo bwinshi ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zasabye iki kintu ko kibaho, ariko bikagaragara ko n'igihugu cy'Uganda cyabaye nkaho kigaragaza ko ibi bice bari kwinjiramo biri mu
bice bisa naho bagenzura kandi bafiteho inyeshyamba zabo bahora bahanganye nazo. Rero ni ibintu byinshi bigaragaza icyatumye M23 ituruka muri ibi bice subira inyuma, ariko ukabona ko ari ibintu bizayigora cyane bikomeye mu bijyanye n'umutekano wabo muri utu duce ari Bongo na Bingi basubiye inyuma. Ubona ko hatazabura operasiyo za Fardc zizaza zibagabwaho buri munsi bijyanye n'uko iyi tere bagiye kujyamo itameze neza. Yego, naho ku zindi axe zo bizifashe gute ahandi? Ku zindi axe ni aha ni mu gace ka Masisi n'ubundi winjira muri Warikare, hari ingabo zigaragara ko quartier igizwe n'ingabo nyinshi ku ruhande rwa Fardc z'Abatanzania cyane. Ubona ko ari nabo basa naho bari kugenzura operasiyo ziri kubera muri ibi bice, ndetse ubona ko bari no kubikora neza kuko amakuru ahari nuko izi ngabo za Tanzania ziri gukora muri ibi bice zimenyereye operasiyo muri ibi bice cyane. Ubona ko ari tere isa naho yabaguriye neza, ariko ku gicamunsi cy'ejo hari inkuru mbi yababayeho cyane bijyanye n'uko babashe gusa naho basatira ibirindiro bya M23 mu buryo butunguranye, ko bari quartier ariko ari bo bari imbere mu buryo bangaga ko Wazarendo ndetse ni quartier Fidele bari kumwe ishobora gusa naho yabatenguha, kuko ubona ko batajya bakunda guhuza cyane muri operasiyo. Iza kuba ngombwa ko babereka ko bahunze defense zabo, iza kuba umwaka wo gutegwa mbushi kandi aribo basa naho bari mu bice by'imbere, baza kuraswaho cyane bikomeye, ndetse habaho gutakaza ku ruhande rw'izi ngabo za Tanzania, ndetse haza kubamo n'umwuka mubi cyane hagati yabo na Fardc, bavuga ko kuba bafashe umwanzuro wo kuyobora urugamba akaba ari bo bajya imbere bashobora kuba bagambanira Fardc yari yasigaye inyuma. Ni ikintu kiri kujya kigenda kigarukaho umwuka mubi, ku buryo ubona ko guhuza koalisiyo muri izi operasiyo ziri kubera muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu biri kujya bigorana cyane, ku buryo hashobora gufata izindi ngamba z'uburyo bajya bakoramo operasiyo badakoze koalisiyo z'uruvange rw'ingabo. Yego, dusa n'aberekera muri muri Sud Kivu, aho amakuru agaragara cyane muri Uvira ko bitoroshye cyane bijyanye n'imyiteguro cyane ikomeye ku ruhande rwa Fardc. ubona ko itarambirwa kuzana ingabo, ndetse zimaze kugera ku bucucike burenze cyane bijyanye n'imibare irimo muri Uvira, kuko ku manywa na nijoro ahari ho hose ubona ari ingabo gusa. Ariko ukaba utibaza impamvu biri kwibazwa n'abantu benshi ko izi ngabo ziri kuza muri ibi bice, kandi ubona ko nta mugambi wihutirwa wo kugaba ibitero kuri M23, kuko ubona ko bakikanga ko ishobora gusa naho yababangamira cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ukibazwa izi force zihora zongerwa muri ibi bice n'amadeployment menshi atandukanye, icyo abasa naho agambiriye ni uburyo ubona ko bashyize imbaraga cyane mu bice bya Minembwe kuri Fardc, ku buryo ariho bagiye gusa naho bakaza imirwano ku rwego rwo hejuru. Aha hasi bagasa naho barindiye ko bakwinjira muri Uvira, ariko badatangije imirwano, kuko bafite amakuru ko M23 isa naho ariyo irindiriye ko imirwano ishobora gutangizwa na Fardc. Bakabona impamvu igaragara yuko binjiye mu mujyi wa Uvira, kuko ubona ko hakirimo ikintu kimeze nk'ikikango cyo gutinya ibihugu bikomeye ndetse n'imiryango mpuzamahanga, bijyanye n'uko n'ubundi Uvira M23 n'ubundi yari yayivanyemo bijyanye n'amasezerano ndetse n'amabwiriza yavuye muri leta zunze ubumwe. yego, reka dukomeze noneho paji ikomeye n'ubundi tuze mu birebana n'ibyatangajwe na leta y'u Rwanda ku birego bikomeye za Congo, n'ubundi ku bijyanye na kesi ya Madamu Denise Nyakeru. Ubwo turagaruka n'ubundi ukomeza utubwira izi operasiyo uko zihagaze. Leta y'u Rwanda yahakanye ibizatangajwe n'umuvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko habayeho gucengera muri hoteli umugore wa perezida wa Congo Denise Kisekedi yaracumbitsemo mu cyumvikanishijwe ko hari hagamijwe kumwica. Denise Kisekedi yamaze iminsi mu ruzinduko arimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro cyatambutse kuwa kabiri cyanyuze kuri radio na televiziyo y'igihugu, twababwiye ko Mujyaya yagize ibyo atangaza. Nyuma rero yuko ibi bibaye mu butumwa bwo gusobanura ibyabaye,
Ambasade ya leta y'u Rwanda Washington DC yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X kuwa gatatu, yavuze ko umwe mu bashinzwe gucungira umutekano umunyarwanda umunyacyubahiro utatangajwe izina yahuriye gutyo gusa n'abashinzwe umutekano b'itsinda rya Kongo mu kirongozi cya hoteli kigerwamo n'abantu bose. Iyi ambasade yongera ko itsinda ry'u Rwanda n'irya Kongo yombi bari bacumbitse muri iyo hoteli, ndetse ko ushinzwe umutekano ku ruhande rw'u Rwanda avuga ko atari yitwaje intwaro, yabujijwe zako kanya gato gukoresha esanseri. Ibintu avuga ko bitari bikwiye kuko aho hari ahantu hakoreshwa na bose. Gusa ngo ibibazo cyaje gukemurwa nta bundi bushyamirane bubayeho. BBC News gahuza miryango ntiyashoboye kugenzura mu buryo bw'igenga ibivugwa n'impande zombi. Nta gihamya atanze mu yajya yumvikanishije ko bishobora kuba hari uruhare leta y'u Rwanda ifite mu zabaye mu gushaka kugira nabi Denise Kisekedi. Avuga ko Kinshasa yashenye neza umuvuno w'ikinyoma w'u Rwanda mu zindi gahunda zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ambasade y'u Rwanda iravuga ko ibyo Muyaya yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuwa kabiri nijoro ari ibinyoma. Yagize ati, ibi binyoma bigayitse byagombye kwirengagizwa kandi bikamaganwa. U Rwanda ruvuga ko nyuma y'ibyabaye itsinda ryarwo ryafashe icyemezo cyo guhindura hoteli, ariko ko ryatotejwe ndetse rigafatwa amashusho n'abantu batazwi ubwo ryarimo riva muri iyo hoteli nk'uko babivuga. Imbere muri iryo tangazo ambasade na ambasaderi Ata Asimwe wungirije ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yari yahinyuye video yatangajwe ku rubuga rwa X n'ushyigikira leta ya Kongo iherekejwe n'ubutumwa buvuga ko yerekana abakorera leta y'u Rwanda bashaka kwica Denise Kisekedi. Asimwe yabigereranyije n'urwenya ati, ninde ujya kwica ari mu modoka ya ambasaderi? Yongero ati, murimo gukora uko mushoboye kose ngo muvugwe mu mutwe w'inkuru idafite akamaro. Hoteli ni ahantu hagendwa n'umuntu uwo ari we wese, keretse niba ari mwebwe mwenyine mwari mwasabye kuyibamo. Leta y'u Rwanda na Kongo bikaba rero bimaze igihe bivugwa mu nkuru zitandukanye, aho leta ya Kongo yagiye kenshi ishinjwa gukora ibyaha bikomeye, ndetse leta ya Kongo yagiye igaragara kenshi ikorana na FDLR, ibyo benshi bagaragaza ko ari ibyaha ndetse n'amakosa ateza ibibazo. Nuko bihagaze, nuko bikomeje kugenda bimera. Mutamaro turagira ngo tujyane ku zindi aksi naho utubwire ibiri kugenda biba. Yego, reka tujye mu Minembwe. Ubona ko n'ubundi ibitero bikomeje bya drone cyane biri kwibasira uduce twinshi kandi biri kugira ingaruka cyane ku baturage, ndetse ubona ko ari ibikorwa bikomeye ku ruhande rwa Fardc iri gukora ibishaka kugira ngo ibashe kubangamira ibikorwa byayo 23 na twirwaneho, ndetse no kubaca intege mu buryo ubona ko ahari nk'aho ari ryo cumbi rya bose kandi ariho hantu h'ingenzi babasha kubungabunga bijyanye n'abaturage bahari. Rero ukabona ko Fardc iri mu mugambi ukomeye wo gusa naho irimbura aka gace bijyanye n'imirwano ihorayo ya droneza buri munsi zitica umunsi n'umwe. Ubona ko M23 twirwanaho basa naho babaye nk'ababura umwanzuro wafata kuri izi drone, kuko ubona ko bimaze igihe kandi byabaye nk'aho birambirana ku rwego rwo hejuru. Rero hari umugambi mushya M23 ndetse twirwanaho bafite wo kwinjirira ibice bya Mwenga, ndetse ubona ko hari operasiyo ziri gutegurwa gukorwayo muri iyi minsi, kandi amakuru ahari nk'uko bimaze kugaragara ko hari imfosi zavuye hano mu Minembwe zerekeza muri Mwenga, ndetse ubona ko ari na nyinshi cyane bijyanye no kubona ko bagiye gusa naho bashyiramo imbaraga mu buryo bwo gusa naho badubatinga muri icyo cyangwa mu buryo basa naho batanze akazi kenshi ku ruhande rwa Fardc kugira ngo ye gusa naho ihugira muri iki gice cya Minembwe ndetse na Plaine de Rusizi. Yego, naho ndagira ngo tuyishusho nabwo ijyanye n'abasirikare b'abanyamahanga uhereye ku Barundi bangora, ugende utubwira buri kimwe cyose ku byo bo bari gukora na update kuri bo. Kiriho kuri izi ngabo zisa naho akenshi ubona ko ziri cyane muri ibi bice bya Minembwe ndetse na Uvira.
hari amakuru amaze kugaragara ko ingabo z'igihugu cya Tanzania zimaze gusa naho zinjira muri rwano ku rwego rwo hejuru, ariko amakuru baduha ni uko ifite amakuru ko izi ngabo ibi bintu zinakora zibishoboye cyane, nubwo inshuro nyinshi hakunze kubaho ibyago biba ku musirikare wese byo gutakaza, ariko ni ikintu cyabagoye cyane cyo kuba bararwaniraga mu bice batazi kandi badahuje neza na parite bari kumwe. Ubu rero basa naho bashyizemo ukuboko gukomeye cyane ku buryo ubona ko aho ingabo z'Uburundi zimaze gusa naho zigenda zidohoka mu operasiyo akomeye cyane zinayagaragariza ko ziyayoboye. Ubu igihugu cya Tanzania izi ngabo zayo nizo zisa naho ziri kugenzura operasiyo ziri kubera muri ibice bya Minembwe, ndetse ubona ko ziri no gusatira muri ibice bya Plene zizi muri ubwira ko bashobora kuba aribo bareka bagasa naho bagenzura ibikorwa bya operasiyo byose, nubwo akenshi Fardc ikunze gusa naho ibangamira ibikorwa by'izi ngabo zaje gutanga musada, mu buryo ubona ko ziba zishaka ko ziba arizo zigenzura ibice ibyo ari byo byose na operasiyo zose ziri gukorerwa nk'abenegihugu. Ariko ibi bihugu byaje gutanga musada ukabona ko umwuka wabyo bigaragaza ko Fardc yigirira abagambanyi benshi kandi ikabigira n'ikosa ryo kutarwana ibishyizeho umutima. Ariyo mpamvu ubona ko baba badashaka ko komanda wo muri Fardc ari ugenzura operasiyo ziri kubera hano, kuko hari igihe atanga amabwiriza atari ngombwa ku rugamba, ndetse ukabona ko izi ngabo zijya zimera nk'aho zitabyumvise kimwe. Iyo habayeho hawisi ugasanga zibaye nk'izisigaye mu mirwano zonyine, hakabaho n'ikibazo gikomeye cyane cyo kuraswa bijyanye n'uko baba badahuje umugambi ndetse n'amabwiriza ya operasiyo baba bari. Yego, reka tugane ku musozo. Niba wenda hari indi ngingo mu makuru ufite utatubwiye wayitubwira tugasoza. Ikiriho ahangaha ni ukubona ko ku ruhande rwa M23 muri iki gice cya Rusizi amaze kugaragara ko ku munsi w'ejo w'igicamunsi hari ingabo zindi zaturutse muri ibi bice bya Kamanyura zerekeza mu bindi bice, ubona ko ari ingabo bitazwi uburyo zageze muri aka gace, kuko ntabwo zigeze zigaragara ku manywa ziza n'imodoka cyangwa n'amaguru. Ubona ko ari force ngari kandi nini isa naho ishobora kuba yarakoreshejwe mu kuhagera mu masaha y'ijoro, kuko ziri kwerekeza muri ibi bice bya Rusizi aho pozisiyo za M23 zose zideploying. Yego Mutama, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego murakoze namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri Mbwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere ushonde sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Hasta la vista.